Para sa karahayan kan kagabsan, tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na aldaw po sa Satuya Agabos Giraray mga kabarangay. Ansa mo ya pong pagpaabot nin pagrespeto sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia kasabay ang pagpagirumdum sa pagampang nyato kan kaldawon an mahal na Diyos dapat enot yan permi sa gabos. St. Jude ngunyan, St. Jude. So, gabos na devotos tabi ni St. Jude. Magpasyar lamang dyan sa St. Jude Church sa Lapu-Lapu Bagatabi sa Legazpi. Pasalamat lamang kay St. Jude asin padago sa maghagad nin intersesyon sa oral law na pagbuhay-buhay. Happy birthday sa mga nagkukumplean nyo ngunyan. Birthday gayud ngunyan ni Cho Henry Guerrero, ha? Cho Henry na Guerrero, so agom ni Chatit Guerrero dyan sa Macapa Corporation. Good morning tabi sa Indo. Happy birthday Cho Henry, birthday mo po ngunyan. Gari iyo ha, gari parang ganun nga, parang birthday ni Cho Henry na Guerrero. Good morning Cho Henry, happy birthday. Sa Girari, ini na po ang programang Tingog kan Banwaan. Mina-imbitar na mag-iriba-iba kita sagkod alas 10. Webes ngunyan. Alas 10, pet sa 10. O, tama-tama no. Alas 10, pet sa 10. Yan, 10 Oktubre 24. 10, 24. Maray na sumada ade. At Webes magapano, pag Webes yung PhilHealth, yung programa man kan PhilHealth, minalaog sinda alas 10. Kaya yung Tingog kan Banwaan po 9 to 10 pag Webes. Katuwang tadyan sa luwas mantang naghanda na kamukang pangudtuhan. Ang news team, si Chief Jimmy naka-ready, kumpadreng Jimmy dyan sa 3rd District. Si Padingalar Mario, kumpadreng Jomar sa 1st Distrito Mantabe. And siyempre si Joshua Sagod, si Karen sa Manibela, si Henry Mata sa Control Technical. Ang sa kuyang kumpadre Padingnal Baldo kan Jigs Baldo Welding Shop. Diyan po yan sa Barangay Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. Viva Senyor Santo Cristo. Sa AM band po yan ng mga nadadangog nindong boses mi sa radyo, sa mainstream radio. Sa bilog na Region 5. Si Padingnald ang nagluluwaskan boses mitabi. Ano? Sa newsroom yaon dyan si Angel Mustaza, Mary Joy Jarezgo. Siyempre ang gabos na yan sa pangenot asin supervision ni News Director Mardela. Si Jen hindi pa bumabalik. Meron pang konting inaasikaso si Jen. Siyempre, si Madam Shia Leron sa Production Center. Igwa man po kami tabi sa samuyang social media platform. Yan pong nakakabara sa nindong istorya, news dyan sa internet, sa Facebook. Yaon dyan po si Jimos Barrios, katabang si Angel, si Mary Joy, boda si Madam Shia Leron. Sa IT, sa broadcast may mantabi worldwide, netwide, Jerome Nico Martinez ang yaon dyan. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Yan, tabi good morning sa Indogabos. Dire-diretso na kita kan mga istorya sa palibot. Si Chief Jimmy Maybungkara, si Compadreng Jim Aramonta daw. Kumpadreng Jimmy, what's happening tabi? Yes, salamat tabi padi. Yaong kita ngunyan digdi sa printera sa ambangan kan Kamalig Municipal Hall. Oho. Dahil antay iguanin kakaibang aktibidad sa ngunyan tabi padi. Yes. Iguanin bisitaan Kamalig an
ambassador kan Poland to the Philippines, Oho. His Excellency Jaroslaw Sigipanskiewicz. Sige Pansiewicz. Paghalon mag-pronounce ka ni. Day mo Puro nagad, consonants. day mo pagsusuan Consonant. ning, day mo pagsusuan Chief Jimmy Padeha ning cellphone day nagad na kumapait nun yan. Aram ko na I will introduce to you No, His no. Excellency Dai. Jaroslaw Sigipanskiewicz. day nagad. Takutin ka. Anyway, nagugunta na ko na si Mayor Kaloy Baldo. Sige daw, tabi. Taon na sa background ko, natatayaw ni nidigdiing ambassador sa Kamalig. Iyon na ini supig bareta ni Chief Jimmy Kaswapon. This is good morning to you all. For the information of our foreign visitor. Anyway, in behalf of the people of Kamalig Albay, I would like to extend my warmest welcome to all of you, especially to the foreign ambassador to the Philippines, His Excellency Jaroslaw Sigipanskiewicz. Today, we gather not only to celebrate our history, but also to celebrate the enduring spirit of Kamalig, a spirit that has been shaped by individuals like Father Francis J. Koga. Being the hometown of Albay, we are truly grateful to this event today because this is a testament of our commitment to preserve our cultural heritage, a commitment that we hold dear. Through this event, we will not only learn more about Father Koba in his extraordinary life, but also gain a deeper understanding of our own roots. As you all know, LCU Kamalig is very invested in our tourism assets, particularly our rich history. We believe that our history is a treasure that we must share with the world. And this event a significant step in that direction. Father Koba's legacy is a powerful reminder of the impact that one person can have on a community, his dedication to education, and his commitment to serving others continue to inspire us today. Indeed, anumang bagay na ginugulan mo, ang oras at linal mo ay hindi mamamatay at hindi makakalimutan kailanman. We are grateful for the opportunity to honor Father Koba and his legacy. This event is not just a celebration of the past, but also a call to action. It is called to continue the work of Father Koba started, to build a stronger and more vibrant Kamalig for generations to come. Again, welcome to Kamalig and good morning. Yeah, yan tabi pa de. Tawan ta naki-backgrounder ko na ta nagsisilibrar kay ningon yan digdi iwan ning okasyon digdi sa Banuan kan Kamalig. Kan year 1972 na destino sa Samar ining si Father Cancius Kubak. Oho, Police priest ini. Palace Priest, opo. Ngunyan na paghali sa Samar na didestino siya digdi sa Kamalig as assistant priest. Durante kan mga panahon anhilig ka ni iyo ang pagdiscover kan mga archaeologic Artifacts. artifacts. Oho. Linaog niya tabi pa di an Huyop-Huyupan Cave. Iyo, Ngonya nag-explore. nakakuha siya dyan in mga artifacts. Iyo anday ta masabutan kung harain itong artifacts na ito. Ngunyan, part ito kan history
sa administrasyon ni Mayor Caloy Baldo, pina-research ini, Oo. and iyo mananggad, nagturugma, na ipagparapost ini sa social media. Tapos nabasa ka itong yan na Nabasa kay ni Ambassador Skipan Kiwex. Nagka-interest tabi pa de. Oho, yan. Kaya siya nagdesidir na makaantos na kaya siya na yaon digdi sa Banwaan kan Kamalig. Nagkataon man nangunyan ang celebration kan Museum and Galleries Month. Na chimpo talaga. Ngunyan, ang purpose niya kung natatayaon siya digdi, iyon na mahiling niya mga itsura ka itong mga panahon kan huyop-huyupan and napagaraman niya to naglibot ini kasuhapon kan mga iconic structures digdi sa Kamalig. And itong si Father Kubak nakantos initabi pa di sa celebration pa kan ibalog ipik niya to. May sa istorya na nakantos yan dyan sa may tundol, yan tundol sa Tagaytay. Oo. Na igwanin librong ginibo, na ipigistorya niyan, dyan igwanin dakulao na kahoy, na hanggang sa ngunyan, garibuhay pa. Yan. Nalingawang ko sa kahoy. Pinag-istorya ni Father Kubak. Sa libro niya. Ngunyan, pitugma ni Ambassador, digdi sa historikan Kamalig, na research na Sir Jet Villanueva, tugma. Pareho ng God. Parehaso sa libro. Gustong sabihin, naglibot itong si Father Kubak, digdi sa Kamalig. Kinubatan area. O na si si Ambassador. Dangugunta, madali. Maintindihan daw yun, katawo. Sige daw. Welcome for us here and especially having as well Honorary Joy Salceda, representative of the 2nd District in Albay. So thank you very much. And the last person, Carl Boredo. Without him, it was not possible. When I met him the first time, I said, I want to write about the Kovac something. And he said, I have everything. I have materials. I already worked on this. So I said, okay, let's do it. You're right, we will print it. So anyway, you will receive the books today. But on our website, there is a digital version. If someone wants to read or print, you can just access to the embassy website and print it. So, about Kovac now. And so, Istorya niya si this Father moment of Kubak. the museum here, so it's the most appropriate moment to celebrate Kovac because we established our political museum in Salvador. And in many places, so we are still waiting for reopening it later as well. But it will come soon, I think. And what about Kovac? You can think about people in charge. You have two kinds. Functionaries, because they do the function as the priest, and you have missionaries. The people that they have a mission. The Kovac belongs to the second group. It means missionary. It means to not only work as the functionary of the church, it means running the masses or taking care of the school in Salvador, but to work really involved in the Filipino culture. He embraced this culture. He was probably, as Professor Boringa, the first able to read the Visayan alphabet that was used in Samarin later. Because Boringa, in 2008, desecrated the mouth of the funeral pope, and he said it was not possible without the instruction coming from Kovac.
And we collected during this, staying in the Philippines a lot of artifacts. And sometimes you are wondering how it was possible. Because she was a friend of the Filipinos, she befriended them, and the people were just coming to see and say, there is a legend, there is a place. It was Pwede tayo sa Roman. Wait na. History. And she wanted us to go there to protect the artifacts and preserve them. Ayun, pwede. Oho. Dahil ni maintindihan ka na. Kasi mga taga-tama. I-shorten ko na lang tabi pa Aha, iya. Ang istorya. Tanganing mas malinaw sa baka magchuronin sa ibang istasyon lugod. Ang big istorya. Ining si Father Conscious Kuba. Kuba. Mm-mm. So sa madaling sabi, nailing niya sa mga post-digdi sa lokal na gobyerno tourism office. With regards naman sa historical na kultura, hindi ko kan kamalig. Mm-mm. And nabasa ka nakuha niya sa mga libro ni Father Kubak. Kubak, oho. Gusto niyang madiscover kung how true itong sa mga pinagduman ni Father Kubak digdi sa kamalig. Gusto niyang mahiling mismo ngunyan Yan. kung how true, which is not discover niya correct. Tama. Tugma, sabi pa di. Yun. Yaon sa tundol na diyan sa ibalong festival baga pinag-portray baga ini na Oo. big para surungkal sa mga linsa Yes, at yes. mga mga baboy ramo Mm-mm. and iguanin kahoy na dakulaon da diyan tugma Tundol. Tugma sa tundol. oho ngunyan dararan niya so libro hindi ko aram kung pirang pidaso Mm-mm. i-turned over niya digdi sa Kamalig bilang additional asset para sa tourism. Ay, Bako matindi. sa tourism kundi sa cultural aspect tabi pa de. Matindi yan uyugon mo embahador mismo. Garumasan ang embahador kumpadre Jimmy. Iyo an alter ego kan kunyan presidente kan sa indang nasyon. Uyugon mo Ngunyan, pagkukonsiderar itong extraordinary life and works of Father Cautious Gobak, Oho. police priest, historian historian pa pala siya. Historian. Oho. Kaya nagka-discovery kay ito ni Father Kobak, nagdurar sa siya din mga sarong taon, 72-73. Mhm. Ngunyan, 1972 and 73. Ngunyan, counterpart kan kamalig tabi pa di, Mm. idideklarar man ini kansanggunang bayan through resolution. Dineklarar na, igagawat man, itatao man digdi sa kay Ambassador na si Father Cautious J. Kubak deklarado as significant personality of Kamalig due to his archaeological contribution. Iyo. Mhm. Iyo yan, tabi pa di ang background. Taon-taon, dahil sasalan ko sa imo, bahala ka na. At today I will just introduce our visitor here Day to mo. you. And it's up to you na Day kung mo. ano. Dahil mo pa din, Jim, mga muti kita ka. Ay, mga kamalos-malos lamang. Buha ka talaga. Dahil mo tabata ni Basil. Iyo na nasumada mo na bag. Kung gusto mo ning kaiba niyang magayonan man na babae, pulis man ini. Akrobatiko sa introduction. Dinaon ko na kangina pa. Dahil buha ka talaga. Grabe ang pakimayara ko pa din. Yan ang sa tayo mga dagdag Sige. na informasyon digdi sa haro sa iyo na yan nagsisirkular an kwan. Istorya. Istorya. Oo. And piki istorya sa na niya an agi-agi kay ni Father Kobak. And digdi sa Mayor Kaloy Baldo, Yes. Vice Mayor Ding Baldo, Father DB Nagracia Cora Paroko, Oo. and the rest department heads. Ang mga bado ninda tabi pa de Pilipina na dress. Yan, so talagang pangkultura niya to, Ang kultura, mas Pinag- ining mga sa mga dancer, sa mga may mga presentation man, Oo. mga kwan so ano'y pa talaga pare
Pinag-showcase talaga, no? Pinag-showcase. Okay, Gari sige. binalikan sa mga panahon. Mhm. Aha. O di, ako, imustra mo daw physicalmente ng embahador. Halangkaw naturalmente. Alangkaw na lalaki, Mhm. pagkatapos medyo may uban na, medyo gurang-gurang naman ini. Mga nasa line of mga 60 o 70 plus naman ini. Yugon mo, uni baga sinurat digdi ni Angel so ngaran. His Excellency Mr. Jaroslaw Zizhespanskiewicz. Sa may witch? Oh, sa may witch, garusanwich. Testingan mo taon sa pereta. Dai mo. Jimmy na salita di si Jimmy nyo. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Hali dyan sa Kamalig. Shipanchewicz. Iyon pag-pronounce kina, no? Shipankiewicz. Tama ba? Shipanchewicz. Yan. Shipankiewicz. Iyo pala ang pag-pronunsyar ka. Yan, ano? His Excellency Ambassador Jaroslaw Shipankiewicz. Yan. Good mo. Poland ini. Polish Ambassador. O di maray, grabe an kunyan grabe an talagang epekto kan social media, ha? Uyugon mo an. Naku aso atensyon mismo kang police ambassador. Ang ambassador garuman sa naan presidente. Iyon ang representante kang presidente kan original state niya, state of origin ngaya ini Poland. Pag ika-embahador ka ngaya pasiring sa Pilipinas, ika an imahen, ika ang representante kang presidente sa nasyon na iyan. O, di siya, garuman sa naso presidente kang Poland, iyong yaon di sa tuya mo yan, dyan sa Kamalig. O, so mga artifacts da dyan tabi sa Huyup-Huyupan Cave and so iba pang importanteng mga lugares dyan na interconnected sa evolusyon, history, cultural, religious aspect kang kunyan, kan Kamalig, yan na naigwaning kontribusyon si Father Kovacs. Yan. Kaya pinagtawan maning ondra kan lokal na gobyerno kan Kamalig. Sige. Oras Pilipinas, it's 9:35. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Hey! Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, siya ay mapagkalinga, Gloria, Distrito 2 mahal niya, Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, kalinga ang hatid niya, Gloria, sa barangay man o bayan, Gloria, kalingang Gloria ay nadarama, Gloria, si Kaloy ay kapamilya, kapuso kalahi siya, tayo na Distrito 2, for real change. Check.
check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige, dire-diretso kita kan mga istorya pa dyan sa luwas. Si Chief Jimmy minabuelta, si Pading Jimmy. Go ahead, Pading Jimmy. Actually, imbitado ko niyan digdi si Congressman Joey Salceda. Oo. Ako di very busy na Congressman. Pindara niya digdi si Engineer Abdon Balde. Ini, dek problema kita kay ni kita pa dito. Historian man bagay ni baka. Oho, si Abdon, Sir Abdon. Yeah. Madang maintindihan ni kantawo. Ladies and gentlemen, I'm going to read the message of Congressman Joey Salceda. Suminsay ni Congressman Joey Salceda. One of the few that I consider fringe benefits of colonization is that the natives are given fresh perspectives in life by the foreign explorers. The local inhabitants are so preoccupied with making a living that they often forget about the many things in their past and the many ordinary objects that once influenced their simple lives. The analogy is that if you are inside a house, you do not see the overall shape of your habitat, and you are often unmindful of the clutter and hidden objects inside your residence. A foreign visitor brings with him an intense inquisitiveness about your life and the things around you. Foreign visitors often delve in the history of the place and the people they visit. In the process, they help the natives look back into their distant past and have a better understanding of their origin, where they came from, who their ancestors were, and how they become what they are today. Why is this so important? Because the past tells us why we are here now and helps us predict the future. As the great Confucius said, one must understand the past in order to see the future. The Spanish colonization of the Philippines did not actually start with Magellan when he arrived here in March 16, 1521. It did not start when Roy Lopez de Villalobos passed by here on February 2, 1543. It actually started on February 13, on the eve of Valentine's Day, when Miguel Lopez de Salcedo arrived on February 13, 1565. That was really the start of the colonization of the Philippines, and I'm sure Salvador here would agree with me. That colonization lasted for 333 years, and it ended here in Albay when in September 25, 1898, the last governor of Albay, Angel Bastaran y Federic, left for Manila. And he was replaced by the very first governor, Albayano governor of Albay, who hailed from this town. Anacleto Solano came from Albay. And he was the very first governor of Albay. His remains intact. If you enter the church on the left side, you will see the remains of Anacleto Solano there, inside the church. History talaga. Digdi ta naraman ng primerong gobernador Kanalbay. Here ang some, in fact, Father Kovac was one of the last Franciscans who came here. I was telling Chairman earlier that Bicol
has been administered by the Franciscans since Chief Jimmy, naputol? Yan. Wala na, Go ahead. discharge. Go ahead, go ahead. Sa palit ng microphone. 1579, when Pedro de Chavez established the Nueva Cáceres in Naga, and the Franciscan barefoot fathers came here. And we had a lot of them, most notably the Custo of the Franciscan Order, Pedro de Bautista, came here in Camalik, and then he founded the town of Tapsawa. In 1893, he was sent to Japan. He was drafted there by Emperor Kobayashi, yeah. And then he was canonized as San Pedro de Bautista. So we have a saint who was here in as early as 1691. We have also an ethnographer, Fray Marcos de las Guas, who since 1605 to 1750 has been writing the Vocabulario de la Lengua Bicol. And then Father Espaliardas taught the Bicolano how to systematically extract street abaca. That's why Albay had an almost 100 years of prosperity because of the production of abaca. Then we have Fray Bernardino Melendreras, who transcribed in Spanish the only recognized Bicol epic, Ibalong. Then we have also Fray Manuel Crespo, who wrote Grammatica del Idioma Bicol in 18... Dahil nalabaw na ni mga aswano ng mga pangaran ini istorya niya. Pero parte ni kan istorya kasin kan ipiko niya to digdi kultura digdi sa probinsya nin Albay. Very important ini man sa mga bagong henerasyon taday na ni iris kita nga ni day ni iris day na kunya niyan hararom ang pagkaisika ni Sir Abdul Balde yan opo so an sarupa idugtong ko tabi pa di iting huyop-huyupan kay pasaro ini sa dakulaw na istorya digdi sakop kan Camalik opo kan magsakupon kita kan mga Kastila base di sa libro ni Father Kobak na daradarangon niya ni Ambassador so dahil ko na napopronounce Shipankewicz yan Shipankewicz na purabero mabot sa mga Kastila dating may mga inhabitants na dyan sa palibot asin ani ba sa laogan puyo-puyupan kay yan oho yan ang nakadugtong sa idea na pick up niya to sa mensahe kani. So yan, muna tabi pa rin. Ansa to yung mga dagdag na informasyon at hindi ko nanunan masunod kaning kaptang pagkatapos kay ni igwa pa digdi siyang kay policeman siguro ini babae ini baka magtaraman to. Jimmy nasalita di si GB News. Thank you so much Chief Jimmy. Hali dyan sa Kamalig. Kasabay ang police ambassador na si Jaroslaw Shipankewicz. Tabi from Poland. Siyempre, police ambassador from Poland. Si Joshua na sa linya. Aramon tada on dagdag na istorya dyan sa palibot. Joshua, good morning. What's happening? Naputil, anong advice tabi pading nalda? Hanap buhay mo na. Joshua, mahanap buhay mo na kami. Re-establish ka ng contact. We will be right back. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado!
Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. At talagang tuwang-tuwa ka pa sa pagligo sa aloloda, umuwi ka ng bata ka at maligo. Maghugas ka ng maigi ha. Galing ka ba sa bukid? Hugasan mo yung kutsara bago mo gamitin. Baka naihian niya ng daga. Walang pinipiling lugar ang leptospirosis. Sa school, sa daan, kahit pa sa iyong tahanan. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsul tayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Congressman Attorney Jill Bongalon.
Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok ta na ini. Tunay na matinabangan si Atty. Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos. Abogado kang gabos basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Atty. Jill Bongalon. Atty. Jill Bongalon. Kong Jill, siya si Kong Jill. Siya si Kong Jill Bongalon. Mayong tusok-tusok sa Tabangkan Vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating na proven. Ang sa tuyang congressman, Albay ahead ang atang lahat. Kong Joey Salceda, Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle building amino acids, tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Never say Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Gloria, ikaw ang aming pag-asa. Maka-Diyos, maka-tao, hindi tayo pababayaan. Kung tayo ay magkakaisa, may pag-asang magbago pa. Sa tulong ni Kaloy Gloria, sigurado una ang masa. Tunay na albayano sa Segundo Distrito. Tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites Sagmi, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Camille Prats Yambao po. Yan sa Lanala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex.
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Sige, bulta na kita sa programa. Good morning dyan sa mga listeners niya to sa Ravvax. Talagang ural daw na paradangog tayo, Ravvax, dyan mismo sa may Albay Electric Cooperative, sa ampangan kan klinik man ni Dr. Chris Gianan, saro sa mga pinakamatitinding doktor digdi sa Albay, Kabikulan, Doc Chris Gianan. Mga kamatean nindo tabi, Doc Chris Gianan is the name. Diyan, pa-check up ka mo dyan, pabulong, Doc Chris Gianan. Sa Ravvax, mga very accommodating man, nagkakaragat ka mo ning ayam, ikos, kalmot, tetano, mga vaccines. Yaon dyan sa Ravvax tabi. Good morning sa indo dyan sa Ravvax, sa mga mabubuot. Ariglado serbisyo, atindido ang mga pasyente, tabi. Okay na yung connection ni Joshua. O bago kita magpaaram, Joshua, pasok mo na, Joshua. Yes, good morning Sir Pio, good morning sa mga paraantabay, nagkakirigkig, nagka-aralarma, ang mga personahe Sir Pio digdi sa PSA Bicol, maging sa mga kliyenteng nagpoproseso sa sainda, nagtirindugan, asin nagruluwasan. So mga opisyal asin mga personahes, kanya-kanyang ruluwasan man sa saindang mga opisina. Ini matapos tabi Sir Pio, nasa bilog na building, Sarabayan kuminaragting ang saindang fire and emergency alarm. Ongoing man patik na ngunyan so press conference kay Bahan, si Regional Director Engineer Cynthia Perdiz. Kundi naputol, nagbarabaan, nga ni hilingon kung ano ang nangyayari. 5 minutos, sobra 5 minutos Sir Pio Nominagi, dahil napupundi sa pagkaragting kan sa indang fire alarm. Alagad kan i-check kan mga personahes kan PSA Bicol. Dari nga false alarm man sa nata, dahil mang kinangyaring sulo, dahil mang kung anong emerhensya, ano man ang mga pangyayari. Digit sa indang building asing compound. Dahil man nakadetect sa mga smoke detector ning kunyan, aso. Ni aso, wala man Sir Pio. Nagkaigo lang siguro yung technical defect yung sa indang system, Yugon mo nireview sa mga empleyado kanya-kanyang ruluwasan sa indang mga opisina. Kung maray sa natawara man talaga ki nangyari. Kung kaya sigun ki Perdiz, iwas sa mangyari otro, check niya ginari ini sa indang maintenance division kung ano ang problema kan sa indang alarm system. Sa tuminanog, nawara mang kisulo. Roger, sige. Sabi Sir Pio, and ongoing sa press conference, pinapadagos pa sa nata, medyo nagkalma pa sa sitwasyon digdi. Pero ang medyo good news man tabi Sir Pio, susod ka initial na presentasyon, medyo magayon ngunyan ang dalagan kini ekonomiya kan Bicol Region. Kan Agosto 2024, nasa 4.2% ang inflation rate kan Bicol. Pero pag abot kan Setyembre 2024, buminaba ini sa 2.8%. Ibig sabihin, sigun kay Engineer Perdiz, nagbabaan pamiresyuhan ka nagkaperang barakalon digdi sa rehiyon, pigataw niyang ehemplo, dakulang ambag, iyo ang pag-ray-ray sa presyo kan bagas, asin susunod-sunod man na rollback sa presyo kan produktong petrolyo. Roger! Yan tabi Sir Pio, ang initial na impormasyon, ganap digdi sa PSA Bicol, Joshua Bino with Boy, DCGB. Salamat Joshua, hali dyan sa Philippine Statistics Authority kasabay si Director Engineer Cynthia Perdiz. And speaking about Kasulo, kasubago napadalagad ba kita dyan baga sa may anong lugar yan? So Kasulo dyan, nagagi kita sa Boulevard dyan sa may Boulevard kita nagagi tapos lusot sa Barangay 56, Barangay 56 ba yun? Iyo tama, Barangay 56. Inabutan ko duman, tumpos na, naga-clearing na sa nangani, mapping up operations na lang yung mga members kan Bureau of Fire Protection. So may sadiri pa lang ka ito, nagtupad kay Rakman na ito pagbalik niya, tumpos sa iyang harong-harong duman, kay Rakman Digdi kita nangagi sa Boulevard, ta suturo sa kan mga midbita dyan nga sa may Boulevard Gariso Aso, diretso ako duman sa Boulevard, lusot ako duman sa may Trilon, nakadiretso ako duman pa lang sa Barangay 56 sa Puro ba yan
Oh, puro iyo sa puro. Sige, salamat ka sa inyong pagantabay. Mabulta po ang programa pero alagang PhilHealth na po. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pagantabay. Abangan